جا آمده دم باش تماشوان نهجا جبر کو ام لآمده نه ام بحثا روجوا سیاسیا آمده بکن روجوا سیاسیا آمده جی دناوا کردان ده هری زیدتر لی بگشتیش خوانها روجو لسر هل بجارتنایه چار ده گلانه لپیشمه هل بجارتن انگشتی و هل بجارتن سروکوماریه ویل ترکیه و باکوره کردستانی بینه کرن هم لانقره هم جی لآمده همان مجار نها روجوا سرکی یا سیاست و سیاست مدارایه هف پیمانین کودتینه کرن گهیشتنه کودره هر آلیک هول دده هف پیمانیا خو برفرهتر بکش برکو سیستم ایدی سیستما هف پیمانیایه پارتیین کوبتنا سری خوده کهون هل بجارتنان و نکاربن بگیجن درکش برکو بنده هل بجارتن ترکیه گلکی بلنده لگوری ولاتین اوروپای بری صدی ده بون ها داخستنه صدی هفتان لی گلک پارتیش بر و بنده نکارن بشداری هل بجارتنان ببن سیستما هف پیمانیان اتفاقان ریو دکه در فتح دده کو پارتیین بچوک جی پارتیین لاواز جی بکاربن دناوا هل بجارتنان ده ببن نونرین دنگدرین خواه ایجار لآمده نها دوی دمیده دیسا روژو اوه پارتیین کردستانی دناوا خواه چاوا دکارن هف پیمانیه که چکن هف دیتنین وان لگل هف گهیشتنه کیجان آسته و استراتیجیه که چوا بچنه هل بجارتنان بابت آمه یا سره کیجی براستی و اف به یعنی جوه زیده تر که هونه دنگ بدن کیجان هف پیمانیه هونه دناوا کیجا هف پیمانیه ده جی بگرن امناک نه بابتا سره کی بکیجان استراتیجیه کرد بچنه پارلمنتوی و کاربن دست کفتین زیده تر بدست خواه بینن حتی روژا ایرو جه هپه و حتی روژا ایرو قزنجا کردان ده نوا پارلمنتویا ترکیه ده چبو اگر قزنج نبو به صدمین و چبون نبونا استراتیجیه که بو گلو مروف چاوا دکاره و استراتیجیه آوا بکه و بابت این می سرکی ین و دیبیتو گوتو بیجبن میوان خوازین ها بوا بد مناس کرن برز بایرام بوزیل سروکی گشتی پارتیا سوسیالیستا کردستان میوانه تبخیراتی که بایرام برز مصطفى کونوک جری و بریا پدکا باکور میوانه میه تبخیراتی که مصطفى سروکی پارتیا آزادیا کردستان برز مصطفى چلیک میوانه میه تجی بخیراتی که مصطفى و برز احمد کایا جیگر سروکی گشتی پارتیا انسان و آزادی میوانه میه تجی بخیراتی که احمد اون تف بخیراتن که بایرام از جمع دست بی بکم همه اوصاب بدوره امی بسره بچن و جبومه آسانتر به بریا کوامته کهون مثلا استراتیجیه که کرد باستراتیجیه که چاوا بچن هل بجارتنان استخوازم ام بکردایی بحثا هفدیتنین و لگل هدفی بکن جبو که هندناوا و هف پیمانیه ده جی بگرن هولدانه که یا هفدمه که هفدیتنه و بردوامن هفدیتنا داوی ایرو بو هنگیشتن انجامه که گلو یا بکرتی از اویا بیجم اساسا مثلا اتفاق بونیه یکیتی مثلا کردان یا بره و دوام که و نتنه به هلبجارتنه وگردایه آنا هلبجارتنه دا زیده مثلا اختوال بوه بو 2 سال کو هم امد بیجن پیشیا ترکیه هلبجارتنه که هی احتمال گوارتنه هی احتمال نیقاش کردن دستور و ام بیج سیستما ترکیه و اف سیستما هی کو مثلا اتفاقی دی فرض کریه د سیاست لگال دا اف جی سبب کو کرد ورن با هف و به هف را تفگرن جبوه که دوی بو کو کرد لسر پیواجه بکاربن تأثیری که بکاربن رولیک بلیزن بکاربن نواوی دنکلمه دوی اتفاقی چکن جبوه ویجی 2 سال بره و ام مثلا ما حواله پاکی و هن حواله کردن ما اینسیاتیفی که دست بکر ام دویژن داخواز عاجل جبو کردن ما گفتم که کرد لسروان داخوازان تفاق کن که تفاقی که راستقین هی نوا خلقی دا شخوا خلق و داخوازی که ام دویژن مثلا زمان و ناسنامه و خواری خستن فلان تشتی بینگهین شخوا خلق لسروی تفاق که صدی نوت و نه اگر امجی لسروانه تفاق بکن امکارن ملت بخن حرکتی و امکارن آلیه ترکانجی نتیجه ور بگرن بطایبتیجی مثلا زمان دا اف خباتامه رایا گشتی دا گلیک دنجی ودا یعنی از خواهدم اوی بیجم بله مدید کو راسیجی خلق لسروان داخوازان
نوا اتفاقی دایه دفاقی که دفاقتو tabi le dibini mesela aliye siyasi ve marve اتفاقی organize bike بله آنجی هلبجارتن هیه دی tam bu vakta ye ku dve helbijartın daji ev tefaqi çebe be ku yani embejin wargere dengan wargere embejin tesirawi parlamentoya da be u piştewi em duy kanaate dane ev peşede me ame pişte helbijartını ve Türkiye'de pır pevajo ki germ zindi okudabe yani ve gelek zindi be yani ve sistem vere nikaş kırın ve desturu vere nikaş kırın siyaseta derbe yekti Avrupa vere nikaş kırın yani gelek pırskrek ketne serheb ev bir sali guartına hükümeti ve re nikaşı ki bejin dinamizmi ki nub ki Kurd eğer serhebin bu beşleri ve pevajoyu bibin tıkarın tesiri ki mazlum bikin yani vek nüfus pırın bejin eğer karbon parlamentoya da ku tabii ki ittifakına bunca heşte vekil mesela HDP hebun bile heşte beji yani heşte vekilci eğer vek grup vek tefakül ser peymanek hareket bükün dikarın rengi parlamentoya bugorinin. والهف كركك بايرام. Evji ev derin ama doji hebun, iroji hebun. Havale HDP'ci ama duyu çerçeveden nerine koyutun. Le tuhunzanın var mesela bir civinek da davina be. Emecarji havale khora nikaş bükün. Evji nikaş bükün. Em bu vek peseke em tuhazın tane em nahazın tane beştare em bejin pevajoy ki usabın em tuhazın em o havale me paki o havale me tevgeri eden eku bere ve em bevra karo devam bükün. Em vek bereyek beştare ve xabata bibin. Çünkü hani Türkiye'nin ana katmalı yani embejin bera mehye bera embejin HDP ku emek özgürlük bloku heye bera Millet İttifakı heye yani emci yani bera Kurdistani em eğer bikarbın beşleri ve pevaje ben yani emlehe bikin kesin ve tesira hebe و او نزیگایی چه که او رای گشتی داشتی سینرژی که باشه. مروفت کاره بیچه پرنسیبیان والهف کریه. Yani tiştek devki de em lehev dikin yani kez itiraz naket tiştek em de bejin mesela o da fazla acil tiştek em de bejin jibo Kurdan tiştek em de bejin bo Türkiye demokratik bun normalize bun em bejin aram buna Türkiye yani HDP'yi itiraz nakin le ameli da em çavan evya bohonan em çavan em bejin ve bavariye avabkin o tabi problem hani ve maruf hani kısa bketan. كاك مصطفى هون وكا بدك باكور چه قصيد ناوا وان دانوستن دنا دناوا وی پیواجوی دنه یان اگر هون نتی دبن چما هون نتی دنه هم وکی پارتی دموکراتی کردستان عولیت قازم بیجم هلبجارتن بو چی چیزبن دستلاتlar هلبجارتن 4 سال جارek 5 سال جارek mütemadiyen jibo meşruiyet akva هلبجارتن دکه هم دولت ترک سال 100 ساله سر آخا کردستانی سر ملت کردستانی وقت دولت که متنگر دبینن و داگرکر دبینن و وی دستلاتیاریا خوش سر ولات ما بزوره پیکتینه بلشکری بهزن لشکری بچکاین خو پیکتینه جبر وکیجی براستی هلبجارتن Türkiye ما على قدر ناكا مدبيجن تجارة هن نشون سر صندوقة تجارة نشون سر صندوقة ام مدبيجن مشروعية تركا بلا نبدا استمبا ام نيارقة çünkü بحقوق نيارتيل المدرنة سيستما ترك و yani az nafazım duvedrej bikin evke devleta Türk le isal 100 sale bu me şkuştunu o jveran kirin peştir para meneketiye bikirni devleta Türk jibo veke em dibejin ve Kurdistani ve milleti Kurd em helbijartına boykot bikin o em بدسته خو مشروعیت ندن وی دولت متنگر و سیستما نجات پرست بکتاسه سوقت تو قزنجه کی هونته ده نابینن یعنی جبوی کردا مثلا چونا کردا بو انقره بو پارلمنتوی تسوده ناکینه کردا ببورینه ایسال
نزدیک 35 ساله نوتی وردنز بگم کرد همان دما دچن سچما دچن هلبجارتنا دا دنگی خود دادن و دستلاتدار همان دمی دگورن و همان دمی دجیش عالیه کرده و تو کازانجکی تنه her tim kuştum parametre ve her tim verenkelim parametre ve dukazım mesela basav ki bikim yani İroji ittifaka ku İro kıyadı ki mesela CHP u İyi Parti altılı masajyer elbejin ve iktidara CHP u DP kıyadı ki üç akıcı heviye ki milletvekillerinin götün bir deste CHP وحكومات سيبي ديمقراطية ورا وديمقراطية شكردارة ما في كرداي ورن بكار بينغوتن لتتش تقازنش بدست كردانة كت مقابل وكي هر سن بارتي ماشي يعني دولت ما في ريخستني جناده بارتين كردا در حق هر سن بارتي دجي dava hatne vekirin, doz hatne vekirin. Sistema devleta Türkiye'de hem Kurd u Kurdistan naye kabul kirin. Un khote de nabine. Hem khote de nabine, ev jime kabul nakirin. Ser tünebuna milleti Kurd u ser tünebuna inkar kirina Kurdistan'ı destilatlar yapa hava kirina u ve pevajoye بردوام دکن اساس ساله به زوری به چکو لشکری خو دوم دکن از پیش وی کیجی بپرسم که مصطفی ننها مثلا مادام هناشنا پارلمانتوی آلترناتیفا و چیش بوی ملت کردنه ری و ریبازن وین تکوشینه وی چه بن امی پیش بحثاوی بکن از پیش مجم که مصطفی ویس چلیک هون چوا لوی پیواجوی نرن لی استخوازم پرسا سرکی دیسا وکک بایرام همان پرسپه هفدیتن و جبو بشتاربونا هف پیمانیا کردستانی لگل هدپی گهیشتنا کیجان آسته هفدیتنا وجی ایرو هبو و پش راجی از حز دکم تجمره بحثاوی کیجی بکه چه قزنجامش و جچونا پارلمانتویا ترکیه چه بود وان سالن در باسبویده جهپی حتی روژا ایرو اشتر سپاسیا جنابه و سپاسیا رودا توی دکم ایرو راست لگل هدف و هیتوان هفدیتنک مچه بو اف هفدیتن بس بو شهوره و پیشکش کرنا بیرو رای هر دو آلیا درباره وی پیواجوه ده بو او بردام جی بفن پیوندی و دیالوگ مل گل هدف نه ایرو تنیه وقت زانین د 2018 ده جبو هلبجارتنا پارلمانتوی ما وقت پاک پسکه پدکه باکرو و حرکت آزادی هفیمانیاک چه کربو ما بخواه چو تکلیفی اوه کر هدف کر ما گوام هفیمانیاک هفکاریک اوه بکن هلبجارتنه و ما سر شش خالاج لفدو کربو و امزاجی کرن هدفه پاشه نشکاوه وقت افتونه به او هف تشتین که مال هف کربو تونه حسباندن و دکتراسیون خو اعلان کرن و جرایا گشتیجر تو ازاحاتک نکرنن حتی ایروجی کاتشما او دکتراسیون که امضا کردن تو نحسباندن و ایرو بحثاوی مسئله بله ما ایرو ام بخواه هر دیویژن یعنی ابراسی جی اوی یعنی بباوریا که جی چید که تو او بباوریش بروجن پیشی چید که کاتچه گارانتی هی گلو دروجن پیشی ده افجی دوباره نبه وانا ما فکری خو گوتنن ام بخواه وقت پارتی آزادی کردستان ام سر پرنسیبا به هر کسی را آمادن دیالوگ دینن ما لسر داخوازن عاجل یه ملت کرد که ایرو دکارن بجی ببین جبوی ام پاک و پسکه و تدکات تفگر خواتک ما هیه و حتی جبو افدا خوازن خوی عاجل ما گوتی آلیه کرده هر دوی هفیمانیاوان هبن لید آلیه ترکیه جیده دوی دانستندنا بکن هدف خو پارتی ترکیه دبینه هدا پر خو پارتی ترکیه دبینه و پارتی اندیجره مگوتی ام و داخواز خو وان بدو بستینن موک پاک لاک پارتی جهپ دوا پارتی گلجک پارتی جی مداخواز هفدیتنه کری
كريه وجهه رسمي لانقره هفدتنا باكي وجهه تشيبو ما وقف دوسيا كي ما اواخد تسليم وان كري داخازن عاجل ملت كرد يعني هون لقال ويا كينا بكرتاسي كو كرد بتشن د پارلمنتویا ترکیه ده لوی داره ام بيجن ايرو يعني مثلا پارلمنتویا مجارك جدایش بو مثلا ما هدف ده براسي ناتشکی او تونه هفدیتنک چه بوده که چند روزه پیشی ده هناك فکر ما هنم پرنسیب ما هنن و او تشتين كبري هاتي كرنجي بو ما جي برسكري برسيه اما پارتي آزادیا کردستان پارلمنتویا ترکیه کوک ایرو هناك بحث کنده به جیه چاره سریا پرسا کرد و کردایه بانی دیویژن اما ها نابینن پارلمنتویا ترکیه جبر چه نجیه چاره سریا پرسا کرد و کردستانه او قانون بنگهینا ترکیه قانون پارتیا قانون هلبجارتنه سیستما پارلمنتویا خواه گش لدجی هبونا کردا هاتی آوا کرن هبونا کردا جنه قبول کرن و او مادن قانون بنگهین گش ریل بروی دگری که کرد لسر ناو خواب کاربن بشتاری وی داری بفن جبرویجی يعني جيكو و ام دبینن تونکار هر کردی لوی داره بپیوه جيكو تونکار کردی لی پیوته چا پرسا کرد و کردستان لی مناقشه بکه تونکار مناقشه بکه خیلی چاره سریه لی اول آلی که مسئله لی آلیه دجیده هلبجارتن نه اوه که ام بویجن چاقال سدی حشته چاره ملت ما گله کرد و کردستان بشتاری به هلبجارتنه دبن و دچن دنگی خود دن و گاوید و ام خلقی خود به آلترناتیف جنه هلن دوی به آلترناتیف نهشنه ده ام بحثا ملت خو بحثا دوزا خو بکن بحثا چاره سریا پرسا کرد و کردستانی بکن و امش خلق خور ببیجن وای آلترناتیف ها هیه جبو چوینا پارلمنت تویجی ام سه چهار آلترناتیفا دادن برخواه پاک یعنی لگور شردا ام جانا کارن بویکوت جی بکن جانا ام کارن بشتاری هلبجارتنه ببین لی ام نچنوی سونده نخون و جارنا جی ام ببیجن اف جی پلاتفورمه که يعني ام ذكرن بفيجن بلا عندك الويديجي بحثا ملت كرد بك بحثا داخازي عاجل بكن بحثا فرصه كرد وكردستاني بكن يعني جيانا كردا بما مخابن سيستم كاتي داين و ام هر تشي نكارب دلي خو بكن ايرو پرورده ام بنارن بالسالان ما بخوشي مر ام سبه زورادو مدگو ترکم دوغریم چالش خانم از ترکم او ماموستین می کرد ماموسته ولات پرورجی مجبور دمان او سوند مدن خوندن نه معنی که او ماموسته سیستم داگر کریه دپجرینن و نه معنی که ما چقا او سوند خواریه سوند خوار ماجی اف سیستم دپجران نه هم چه دبیجن عالی کی جبو اف سیستم پرورده ترکیه بگوهرتن پرورده زمان کردی بی قبول کردن زمان کردی فرمی او پرورده زمان دولت ترکیه ناورک آخوی اسیمیلاسیونیست و نجات پرست و شوونیست به پاکش کردن عالی که می خباتی بکن عالی کی جم زاروکی خو ام خواجی چن مکتبی وان تمام دم دزگاه دولت ترکیه ایران ام پاسپورت ترکیه ام ناسنامه ترکیه ام ضریبه ورگه دادن ام قرض یادستینن ام یعنی نوی سیستم ده ام نکارن و تونه بحث بینن او نه معنی که ام و داگر کریه قبول دکن نه لی چاوا که هم بشن جیانه ده ام آلترناتیفه ما هبن تشنب دلی ما به ام بخوازم بگهرن لی ام ویان کار تو نجی بحثی بین مثلا پارلمنت جوایی ما کار لوی دریجی ده بحثا ملتی کرد بکه بحثا زمانی کردی بکه بحثا او شتوندا کل وی دری کرداجی او هم فکر و دین و مذهباجی رد که اساسی خو او سوندا جبو به گهرت مری خباتی بکه جبو بشک جیانه بشک پلتفرم مجادله به وی پرسپکتیفه حوجب مری حل وی دریجی بکه لی حتی ایرو جبوش كرد بسر نكتن أبا جبينجي سالم بينجي وحتى نها هالبجارتين تركيا بوق بربارتي تيجي كرد هر آلية تاين كرن كه دسلات بين خاري ويكي بين سر لتشك دست نخستن جبرش چونك كرد وقت طرف لسر داخازن خو نبونن طرفك نبونن آليك او لگور هبونا ملت خود تب نگریانن هر دنگی خودان هنکا لی کدوام بر آوه چونن مثلا نبونا استراتیجیه یعنی نوصا امی بین سرویجی که احمد تبخوا از دبیجم شاردار بو و نها قيومك للجيتا رونشتيه يعني دروشك وهذا كو كنجي بخازن دكارن بوستا كودانا مروف جمروف بستينن
دوی کرد به استراتژی که چاوا معامله بکن به دستلاتی را به دولتی را جبو کو افتشتی کنها بسری و بسری گلک کسی دنهاتیه دوباره نبه یعنی براستی دما قزنجک مروف ورگرت او قزنج مسوگر به بمینه بله سریداری رو روژا یکمی رمضانه رمضان گله دیروست کن به سلام جبوی تشتی باشه یه دویجی ایرو سالوگر قیوم هاتنا ارخانی بود بیرول ارخانی دادیان ایجنه با وجی بحثاوی کرد نها tabii Kürt hedi هنو لهب درودنين نيرين خو جداتي خو مشترك خو تثبيت تك يعني ام بفرق دا بنكو سياسة كرد زمانه كي دورو كردا في تكلاتي بهبو دودا چه نكريه تشتكي نويا جبوي ويجي دبي ام جنرين خورا هم رزدار بن هم جي بشكل كي اريني بر بهر جبوي كو ام كاربن انجام كي اريني جي بگرم ادیا یک استراتژی کرده جهال سیاست دار نزیگاتی آوانا هلبجارتن فلان ام اوهات فکر نها هاوی بکک مصطفی جیگو و رزار کک بایرام جیگو هلبجارتن ناف جیان دا اول تشتی مهمه یعنی اموانتنه وقت حساب بکن نابتنه تنبون قبول کرنا ما دجیان دا بحثی بکی بیتنه قاشل غکی بیتنه يعني جبوي بيدري ام بقبول بكن لبشكل كي بهاوي خو تكلاتي بوي مجاري باقينا تشتي كو جمرا بيوستن تيدا وجمرا قازانج بينن اموان تشتا خرط بكن تشتي كو جمرا نا ارينينا جي اموان ضعيف بكن نها دهل بجارتني صالي چوين دا ام بيجن بان سال پاشین دا هنکی جداتی رنگ کردا به حالی پارلمانتو هاتن تمثیل کرد نونری دناجی کتنه که لیبلی اف نه استراتژیک نزیگیک بودی که بود بلکی تاکتیک بود بلکی هنکی جی امبیشن داخویانی نیت کی قنچ بود جوی حالی دا جی امرینید بینن لیبلی جور وردا کرد اگر هل بجارتنا دا به هفو دورا هف پیمانی بکن و به هفو دورا بشدار ببن دوین لسر مسئله استراتژیک جی به بکن و نزیگاتی آوان جی دوی هوای نره یعنی کسایت کی شخصیت کی امبیجن به ناسنامه کی اولداری تناس کرده جبوی وی اولداری تیا وی اموی ناسنامه وقت دگرن دکنه نوا خود دبنه هل بجارتنی نای گولدرین ما اصلا تمثیلیت اولدارا برای پارلمانتوی ما یک جوان برای پارلمانتوی اما دنابا خدا نشان داوی جداتی جی دنابا مدهنه لیبلی او کاره وی تمثیلیت بکه یا نه او مسئله کی جدایه جبوی وی گره ام نیرینا ما ایدی نزیگاتی ام بال الجارترا و استراتژیک به یعنی ام مادام جداتی خود شلوه داری تمثیلیت وان جداتی جی کار بکن ام بیشن پاک وقتی کچو لوی داره کار به تمثیلیت اوه خوشی بکه گلی که دنگ داده که یک کد خازه تمثیلیت اوان بکه پیا بی هوای یعنی وقت خواب چما بستاته نکو ببت تشتکیده نه صاب بناسنامه یا خواب پرنسیبین خواب برنامه خواب بله یعنی مثلا نه کسایت کی کشاندنا ویا پارلمانتویا جیگرتنا ویا پارلمانتویا دا جیگرتیا وان جدایی لوی داره دا ادیا موضوع کی سرکه جمعه از باورم جی تمامی تکلاتیه دا جی اویا هنکی آستنگی چید که ویا وی چواب به ریو ریبازی وی هینا بنایو کرد هاوی کم سری دا جی گوشبوی که جدن کی دور دا نای نزیک دا دست بکرنه وانا جی سری دی خاش ناتک نکرنه به اساسی ام یانشی کی شاشی کی دویا داد کرد نه هم نزکن اتفاقا emek و özgürlük kudben ya kedu azadiye biçepet Türkara ji Eylül'e da dest bekir hatta yani şehşmeş saraburiye lebeli em he iru haber deten acaba و ne cevap var hep peymani bekir metüşteki haniye kiriye rojen paşi em çava strateji haber den roje paşinda ancak
امل سر چه خبر بن وکیلی چوابن چند کس بن جدنا خدا کیبه افایش کردارا aslında şermeşi vini kaşahane yani yek jme bebe vekil çend hep jme bebin vekil de parlamentoda ve çi bigawirînin ku bi vî hawayê be يعني كيك احمد تتخوازي ببيجي مثلا هف بيمانيه كو هدبي بتشبي تركارا دانيه هف بيمانيه كاستراتيجيكا اللي اكو لقل كردادك تاكتيكا بله 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 yani hatani anha ev heypan peymaniye hani mene gawran da stratejiye ez via ji tarafekî tenê da jî rexne nakim ji tarafê dina da jî kim kek Mustafa tişkî got salê berê da got me bi hevdûra bir teklîf kir evya nekê masîkiye eger meriv endamê dozekî be ji bo pêşvekirina wî dozê ra dibe meriv jî here berderiyê hevalê xwe evya nekê masîkiye yani ji bo wî ji taraf me da jî nêzîgatiye stratejîk gehfê wîyê ku divê em bavêjin me navêtin me tiştekî xerab ava kir di Kurdistanê de aslında li ser mijara helbijartina da me tifaqê bi hevra çûndina meclisê yek di doş xwe bişînin meclisê fehm kir divê em vî hişmendiyê xira bikin di serî da ji bo ku vî hişmendiyê xira bibe eger pêwîst e em neçin partiyê dina neçin parlamentoyê divê gere em neçin jî li ser vîya em karibin evekî nîqaşekî çêkin ji pêşerojê ra stratejîkî ava bikin yanî niha em wextê xweş parlamentoyê dûr bixînin hinkî partiyê me xwe dûr bixînin mumkin e jî vîya bibe sedem ji bo çêbûna stratejîkî pêşerojê da ne ji bo xeydekî ku ez divî oynê da tune me ji min ra çi filan ji bo wî divê hê di pêşerojê da bana bênê nîqaşkirinê lêbele ji bo stratejiya hilbijartinê ra zaman ne زمان نمايه براستي كيك بايرام زمان نمايه وكا كيك احمد جيغوت و هفديتنين وهنا بردوام دكن ودمي هون استراتيجيه خود تشوا هوني بكار بند في دما كرت اجر والهف كرجي ببن خديه استراتيجيه كهف بار بدستور او اتخاذم دوست تشدنا جي بيجم مثلا parlamentoya ve em role ki zedeci le bar nekir u inkar jî nekir yani em ne bêjin em çû parlamento çekete destême ji ber ku mesela Kurd tekoşîn û rêbazê mesela Kurd tenê ji parlamentoyê pêk ne yani gelek rê hene rêya dîplomasiyê heye rêya kîtlewî heye rê fikrî hene û gelek hene yek etxwazim ew bêjim adi duwan tariha 5 salê da wî nîşan dide ku hereketa Kurd her tim di qadên legal da bi xewatê serkeftî derketiye mesela piştê şêstî heta heftê de qorê xistê Kurd ê destpêkê em wî duê demê da geş bûne piştê heftê û pêncan heta heştê îro wata em behsa rêya azadî PSK dikin em bêjin dedeqede dikin qûq dikin yani hereketa Kurd ji wan îmkanan mezin bû mesela dema em bêjin pêvajoya çareseriyê dema AKP 10 salê ewil yani îro eger PSK qada legale li birim li ser navê PSK saya vê pêvajoyê ye yani ji Partî Kurdî mesela em bibînin ku ji vê pêvajoyê raya HDP ji 5 derketin 13 ويك تو قزنج دام لا تاكل tabii evî dibêjim yani hereketa Kurd ber bir kitlevî bûniyê çû yani fikr û rayê hereketa Kurd Kurdayetî Kurdistanî nava xelkê da bela bûn ew bi xwe tiştekê eger îro milyon Kurd em bêjin xwedî zimana xwe derdikevin nasnama xwe dikin ev serê xwe qazancekê mesela salê hefteyî Kurd kesên Kurdçî em bêjin bi tiliyan bi hev datin nîşan da ne wisa bûn em bêjin pênce û nihan da weta operasyon dijî Kurdan bû ê ku hatin girtin çil ne kes bûn mesela 12 adarê da ev bûn 200-300 kes 12 îlonê bûn 10,000 îro bixwazin Kurdan bikin zindanê zindan tune ku Kurdan bikin pê yani ev tiştekê ev yani ji bo wî ev pêvajo bi dilê me nebejî gav pêş saçe qada legal bikiştî mesela numuneyek bêjim mesela tîpê 1965 yani 15 kesin parlamentoyê wê gavê peyvê İsmet Ünlü'yê digotin vekîlê tîpî rûmeta parlamentoyê bilind kirine yani elûr hejmar belkî pir mühim ne mesela piştên notî eger em bibînin yani Kurd zêdetir qadî legal dane di parlamentoyê da partiyan da mesela beriya heştê hûn zanin partiyê me yek nediketin hilbijartinan qet rojava me da nebûn cana em bêjin wek PSK heftê û heftan da namzetê ser bixwe filan me derdxistin şaredarî او جيل بجارتنين هرمي erê ama rojava me da nebûn îro ketiye rojava Kurdan û
و parlamento platformu ki mühim yani ne yapayım ku mesela Kürtü safip ki ana em Kürt tabi da fazla xovat em tini zaman çed bejin em de bejin bila eviya cib vere şikira de bejin em parlamento de bejin em mühim muhatap digrin em roje zamanı Kürtü bila be zamanı fermi zamanı Kürtü be zamanı zanım resmi zamanı be zamanı perverde em şikira de bejin em bejin zatı zulm ser evke rabe em şikira de bejin muhatap ama yani em rasiye bebinin ما بستعمل ام دبيجن يعني ما قزنج كر يان ما دفي بيفاجوي ده مثلا جنوتي وفرفه البخوا الوسا بيجم ev pevajı ki mühime çıkarsa kazanç kır ezevi sadit dışına bejim ama başı ku Kürt luren iro hebuna Kurdan mesela kemzede en bacibinin nacibinin meşruiyetek peydat ki yani Kurdan tıkaroje ve iro لي سيستم يجي مشروع دكاك بايرام جاليه كي فنوسا اي ناش خو سيستم هي شو يعني ام قز مشروع ناكن شو هي دنيا وناس كي يكتي اوروبا ناس كي ناتو ناس كي قدم تشري الوان زياده ناكن وام شو نافا في سيستم ده ام دليزن يعني رولا خد دليزن يعني بدنا تشون درامه بارلمانتو روماتاوي كيم نابه يعني شو تركيا ده ما في ياسيه هي ودنيا ده ام بيجم برشيكي سيستم غير دنيا يعني جبوي اب بيواجو مهمه جبوي مساله وقت ام في مساله نقاش كنت انا parlamento nikaş nekin bigişti mesela Kürt strateji Kürt'ün nikaş kan. Mesela parlamentoyu, mesela diplomasiye, mesela diyaloga çar perşan, mesela hukuka navkoyi, nerina hev, bejin yek reziya nava Kürdan vana. Emi beheve gredayne. Tu dusa vekil zibçi parlamentoyu. Eğer strateji kete gişti tnebe, paralit tnebe. Lü deste oraki roniki. Jibovi pevajo kudem derece az xadmevi bejim. Ama em nebejin tine hesap ki u yanjı çırama tiştenekir. Ez bu xoy qanatam le şesti hatta euro. Kürt her ama ku de salana carik bend peşevan kşandre. Kürt piştevi bigirseyi peştaçune. Pişte şest hefte pişte heşte ana ez qanatam ewe ev hükümet bir şey hükümete ki vere ve pele ki nu despebke. Ve enerjiya Kurdan zede tirder kebe u qanatam ewe nava Türkan daji ve برسیبا وی هبه یعنی جبر کو هر کس دوی قناعت دایه اف کریزا کو آنا ترکیه آنا خستیه نقبه که تنگ سبب وی مثلا کرده مثلا کرد صافی نبه تو تشتک نبه نه کلشتار رو تکاره حکومداری بکه نه یکیدن جبو وی وان پیواجان دوی مرد دیگل هف پارالل به هف را بفکره كاك مصطفى تقول ام تجارا نشون سر صندوقه وام ناتشن ام ناخوازن يعني ام في دستلاتي في دولتي لسر اخا خو مشروع نابينن وام لديجي تشونا سر صندوقانه ودا مي ري بازن وين كوهن بكاربن مثلا دوزا كردان بپاريزن وبلاف بكن چنه دروي ام ببيجن چونا هل بجارتنا بله دخوازم her beri 100 sala. Beri 100 sala vakti ve sistema dünyaya ave kirin desteletleri dünyaya sisteme ki ave kirin nama ve sisteme de cinnedan kurdan. Yeketiya navnetevi de nizike dusat millet devlet akıtın temsil kirin bizzedetir yani صدو هفته دولت هجمارا وان وقت هجمارا گل جی کردا کمترین آخا وانش آخا کردا küçüktürün هجمارا وان ملتی هجمارا وان 300,000 200,000 milyon ekin nivin دور لی دولتن uten temsil kirin و سر mesela kurda da jی حق mafevani deng heye ser mesela Kurda karın bepeyvinci li emed denge metine mafe metine elvederi. Sisteme kavu sağvakin. Vini hakkı ve zulmün millete Kürt, Kürdistan'a kirin. Karım sen mesela pırskıreka millete bindestu tekiliya demokrasi cihan tiştabejim. از خوازم مینا که بدم وقت ام بیشن کست کاره بشه اسپانیا یا جی فرانسا یا جی بریتانیا نه دولتین دموکراسی ودرتینه لباس گاوا کورسیکا و گاوا باسکی و کاتالونی باسا مافی قدکن ev devletçi astangil peşevana dertin. Parlament. Dít şeridawi mel Katalonya dít. Serokewan hinan kare vegera.
سرک وان حتی گرت parlamento وانجی هی اما parlamento هي بله هريمن اما بس parlamento مجنینه اما ناسنامه مجنینه ام نای قبول کردن سیستم داگرکر سیستمی که ول آوا کردنه دبن اون تنه کرد تنه کردستان شخصتنه يعني دولتها داگرکر لسر لآسيا يعني زيك لسر تنبونو ولسر إنكار كنا دولته وملته أوتوكتون هاتا أواكرن سر ردا رومي بونتوسي رومي أجي وتراكيا ولسر تنبونا كردا وإنكار كنا كردا هاتا أواكرن 100 سال جي باللشكري بالهزم خوی لشکری کردستان ظلمت کن کردستان ویران دکن و ناف سیستم خود تو اوکا من نبین. جاره سری چیه که مصطفی مثلا؟ همان دمیده تدی جاره ام دبیجن واصله وساچه بو حرکت کرد هزا کرد کی پیشکت کرد شیار بون پیشکتن دولت علی مثلا کرد به وقت شفرا اصلنگی دبه هر دم ناف سیستم خود او که دیگه جعلی عسکر و دست داتین سر دستلاتداری عسکر دست داتین سری سیستم خوشنو و ارگانیزت که سر پرسکری که مثلا کرد بله yani darba şesti jil servi bu و هفته یکی دو جیل سروی بود یه هشت جیل سر مثلا کرد بود و 2016 15 طبقه جی دولت تا ترک همان دمی وقتی که اصلنگی سر مثلا سر پسکر کن مثلا کرد و کردستانه جنوب و قنودی که اینجا ام دبیجن در ناف سیستم ترکیه در ناف سیستم دولت اداگر کرده ام madem em tinin em jî ve devleti ve sistemi boykot dikin em naçin hilbijartinin Tirka lê hûn çi dikin mesela em mafê self determinasyonê em diparêzin û wek Partî Demokratîk Kurdistan jî em dibêjin em vî dengê xwe mafê xwe self determinasyonê bi serxwebûna Kurdistan em dixwazin biemrînin lê ji bo wî jî kampanyayê boykotê em dikarin bikin û elvir bangî her hêzên Kurdistanî her siyasî partî Kurdistanî jî bangî wan dikin em dibêjin werin em bi hev û dîre em xebata boykotê bikin û em xebata mafê self-determinasyonê bikin. Yani mafê çarenûsî ji bo wê niha tu karekî we heye mesela hûn dikin rêkxistineke we heye em vî nav milletê xwe bang bil milletê xwe dikin ji milletê xwe re vî dibêjin û ji bo wî jî em dibêjin em ê kampanyayê îmzayê bikin û em ê konferansa bikin û em ê çalekî û mitînga bikin vî em ê van îmza kampanyasê xwe jî bişênin yekîtiya navnetewî و وی آوی ام دو خازن ری کمپانی مازن بکن گوره بکن که ملت یعنی حیف هم ملت که 45 میلیون کردن ام لسر آخا خود جین یعنی هجمارا ملت کرد 45 میلیون هجمارا وی براستی هیچ جای ام بندستی ملت بندست و ناستانه متنه حقیقی مازنه ام وی قبول نکنیم Yani hûn niha ji bo rêkxistina mafê çarenûsî di nava xelkê de kar dikin alternatîfa we ev e. Kek Mistefa weke pak nerîna we bidîtina we divê mirov bi stratejiyeke çawa biçe madem pêwîstiyeke weke we daxuya kirin çûna parlamentoyê ji ber rastiyeke we got divê em qebûl bikin bibînin yani berê rewa ye ne ku em rewa dikin ez ser nerînê we dibêjim wê demê divê em çawa biçin yani divê daxwazên me li wê parlamentoyê çi bin yek du sê meselen em çi bixwazin بریاوی خوازم دو سه نقطه بالا بشین سر نها لواکره کردستان جدا مزراندنا دولت ترکیه حتی ایرو دولت ترکیه ری ندای کرد لسر ناسنامه خواه بشتاری هلبشارتنا ببن لی دیساجی کردا حول دانن با آوایی که
بیرو باورین خو مافین خو نتوی ده هلبجارتنا جیده و ریه که ببینن هرن پارلمنتو جیده بپارێزن هماش سالên که هلبجارتن چه بونن دو پارتیتی ورده کرداب هوا که بکنن 1965 پارتیا دموکراتا کردستان ترکیه هاتی دامزراندن سروک پدکه تای سروک رحمتی فایق بجا رحمتی سعید الچوره و بره وانجب هوا یکی چه بسر ناوی هنک پارتیین دی چه بسر خواستن ناو سیاست جیبستینن و تمام ریبرین کردا اساس خوا افراد نکنن یعنی بریه که گوتنن جبر که افریل برتیه و تو هزکتی خرجی تو نبود تو کاری به بایقوتک خورد و دولتی رد بکه و اگاوه تی فیده سیستم بگرو که تو جی کاری به بیرو باوری خوب جیبین با همه کرده باشی که نام بحثا هلبجارتن بلدیات کن ام دوی ام بلدیات جیبستین بلدیه همه دو دفش قایمه برده بله سروک بلدیه سروک شارداریه معموره که گریدای وزارت نافخویه وزیر نافخواه لته هیچ گودار ناکه کار سروک بلدیه وظیفه بستینه تو به دنگ میلیون انسان جهات بجارتن نه قایم بری قایم ماشی وره بو لگور قانون سیستم ریوبریا دولت ترکیه وزیر نافخواه کار سروک بلدیه وظیفه بستینه ات چه معنی سیستم دولت ترکیه و بلدیه جدواره د پارلمانتو جواره گور خدانیه ل ام چه دکن ام بین کام ریکه ببینن ام بلدیه اداره بکن جو بلدیه فایده بستین ام ریکه ببینن ام سیاست ده هلبجارتنا ده درکمش خلقی خوربن اف سیستمه دولت ترکیه و نه حقیل مدکه دولت ترکیه نه لام ناسنما خو بشتاربن ام ریکه ببین هر د پارلمانتو جوه ببیشن پارلمانتو جیده اگر یعنی ام کاربن هز خورد او باش چه بکنه که دوی داره دهند گوهرتنا بکن و تکوشینا نتوایی یا آزادی یا کردستانی لسحه ناف خلده دیپلماسی پارلمنتوی کوملن پارتینن به هر آلیه جیان دوی ام به درو بمشینن تو خب بس جی کی تنه آسیب که نراسته نها استراتژی چیه با اما ام تابلویا ایرو بیارن لجیه که هم آلیه کردا اولی بین جمهف نوا خود اتفاقه که چکنه ایرو سر داخوازن عاجل جیبت هفکاریا که بکن به دستگاهن کارسازا به دستگاهن سیویل به کسایتن اولدار نوا جوات جوان هنن به همو پیکاتین خواه به کردا به عربا به ارمنیا به سوریانیا به عزریا به کردستانی ام بینجم هف ام برنامه که دینن ام ببیجن وای داخواز ملت کرد اول عاجل اون داخواز ما آزادی و دموکراسی و کفیجی اون ام وانا الهفدو بکن پاش ام هرن لترکیه جی شخوار الالیکار و دوست و هفکاریا و افکار بگرن ام وی ناکن ام 6 میلیون دنگ بدن پارتیه که او پارتی اوی هرن به 10 پارتیین چپ ترک رو هفکاریه بکن و سدی دنگ یکی دنگ وانتونه و سدی 6 هفته پارلمانتر را بدون پاشه مهاداویه بین کردا وگرن کالا کام وجی بخن ناوی اوی هف غلطیه استراتژی یک ملی دوی هبه کرد بینجم هف برنامه خود تثبیت بکن لسر برنامه پاشه ام 6 ماه 7 ماه ساله که ام استراتژی خود درخم پیش هلبجارت نمه کیه دویابو 8 ماه بری سالک بری ما دست بکر با بخبت یا نه بچنا گند اوا داخواز ملت ما عاجل اوه ام خلق خود وی اوه ده خلق ما دا انکتا درد کوه سدی نود و پنج ملت کرد بیجه که ناسنامه ملت کرد و زمان اوی دوید قانونا بنگهنا تو که جیب سینه خلق وی بیجن مادام وای ام اولی لوی گوداری بکن استراتژیا کرد و کردستان دوز آزادیا کردستان نه به پارلمانتوی تنه بلدیا تنه هلبجارتنا تنه دوزک برفره و تمام ملت جهانی و اف دوز به نونرین هر دو ملت کرد و دولت ترکیه کار بیچاره سر کردن نه به هجمارا پارلمانتریایه زلاله نه وی معنی که دوره ام به استراتژیک نتویی ام تبگا رویابونا داخوازن خواه ایرو دستور ترکیه دکاره بجیب و ما بدا پیش ما خلق خال دورای بجواننا پاشل ترکیه جی مشخار دوست چه بکننا ایرو بحثا گوهرتنا قانونا بنگهینا ترکیه تکرن ام وکرد به طرفک بن ام نکار میش ما علا قدر ناکه ما علا قدر که ایرو از نکاربم قانونا بنگهینا فدرالی
سر اساس شرکتی دو ملت و دو ولاتا بجیبینم اگر نکاربم ما فی چانسه ملت کرد بخم و اوی از چی کارم از کارم ناسما کردی زمان فرمی بنا زمان کردی پرورده زمان کردی بخمه او قد خیال سر ناوی کردستان و سر ناوی پارتیان کردستان جورتی راکم از قانونا بگهین وی بجیب کم کار وی بکم ابجی باشه گاف بگاف يعني ام كرد مخابن نلسر هفن بلا ولانن ام نترفن جبو ويجي دنگن ما بر آویده استراتيجية يعني ام خلقيت دادخن و دين سر حكم لمخابن ام كان جامع ناستينن و اوه بجبركو بفهشمندية هدفه و اوه دي ناشن پارلمنتوية بفهشمندية او بخد بيان بارتيا تركينن و جواتا نتوا ديمقراطيك و ولاتي هفبش بفه استراتيجية دچن مخابن البارلمنتوية جيده برهمك بوه معنى لگور وی هزا چویور برهمک نیستند. دمام کرد مایه ایجاره گوتنا داوی برای که احمد به ام درنگ من دیسا یعنی وی جاره جی کرد درنگ من جبوی کو استراتژیه که شخورا چیکن و که وان پرنسیبن کو که مصطفی بحث کر جبو بکار بن وی پارلمنتوی چونا وی پارلمنتوی تخن منفعتو برجواندیا خلقی ده درنگ ایدی؟ بله درنگ يعني مسألة جرينج أي كردا تشتغل بنجاهي جبوا النقاش وان راد بيواجهوا كده الوزارة ده يعني زمان كنا كان بيتر زمان هاويكم بقول يعني جهالي كي بشش ما بري بيجن بس بيتر كرني جهالي كي بيجي شش روجي باشي هي تشتكي أو كنا كوكية يعني هي يدويا نها بصالتنا حركة غلداري إسلامي دمام القاشي ويشاغي آنها هنكي أبيدنا بكردا دا جدينا بيرامن ام دنابا سيستمي دا جي بگرن نگرن بپارتيا سياست بكن نكن بپارتيا تمثيليات اخو بكن نكن نقاشا كي مازن بو بنجهي بو مثلا استشكي كرت بيجم اولدارا قسمه كي جي راديقال دگوتن كي بارتي جبوك بإذن سيستمي تي دا مزراندني اف إذن گرتنا جوان بتعبير اولداري قرآني دبن طاغوت سيستم طاغوتا جوان دستور داهين گرتن داهين نجايزه نها ام جي هنا تعبير يندش جا الفابet ve ام دست بكن وسخانه نها سؤال وياك وشكك بايرام كرت خازم يجي جبرسي بكيتم كرد تمثيليات وان نريا وانا هيئتنا وسياسات دا وجنوتي فرداجي بتبي تمام كلماسي خو بتبي تمام شاشيه كهنجي فايده كي مزن دا كردا وكتشك احمد دو پیر د برنامه نوروز دا متشکی گو جوارا از ویجی به حاصل بشم نها حتی نینو حتی 10 سال درجه اما بجا بپرانی لترکیه لسر ناسنامه کردان نقاشا هبو کرد هنه متنرنه ایرو ایدی نقاشا هبو متنبونه کردان ننه ام ایدی بیاش پیش جزینا خود برخم ایدی دولت جی قبول که کرد هنه لیبلی چی قبول نکه تشتی که پیوسته جبوی هبونا مرا جملتي جنتويتي تيغولي اوي قبول ناكه يعني جراند ماشا ما بي ناسنامه خدا قبول كرني دبيادا هبونا كردايا البرلمانتوي تشكي جرينجا يعني انبيا بيجن 30 سال 40 سال سرا درباس ويا هي او سكنه ليلى زانايا البرلمانتوي تركيا تشتكي جرينجا مزنه اوفيا دنگي ويدا كشان ندنيا ام آنها مثلا که مصطفی چکی گو ام امضا چکم بشین نا اوی بجم بیاد نتوینی گردی ناف هزی نتوی اوایا خود دیپلماسی کی نه دیپلماسی کیه پکی پرچکی جبیه دیپلماسی ام بجیناین آیریا ام وقت د پارلمانتوی دا د قاضی دنا دا بجیبینن جبیه استفاده کرن عجبا چما ام ویا نجربینن یه سه مثلا بايقوت يعني زمان جوك سري قال الوز نبا ام سر فناجي دويلها بكن بايقوت تشتكي توركي سياسيه هلوستكي سياسيه مرداتينا زماني ويا ابي خرابيج مرابينا ابي قنجي بينا كيماسي بينا لسر بيا نقاش اساسي بكن نها بايقوت شما تكرني جبوي كو يه همبر مروي بك استنگي كي او خوجي بك مفدار تشتكي ایرو لکردستان ترکیه دوان شرط و مرجاتا هله حرکت سرکه هری مزن کوی بریارا هانه پی همپارنن پی و امجی پی و همپارنن بپرانی وقتی کرد ویا بریاری بگرن جیر معنی کی جی در نای قازانجا کی در نای دوی ام بقاف بمیجی کی سیاسی بفکره ده پیش روجه دا
جبوي فيارا وقتي ام بيجن ما تماما برياردا هل وستكي او هاجار كي ام بياجي بجاربينن ممكن اللي بالي ايرو فيا انجامتي ندا تشتكي دنا هناك تشتا وقتي مرف دكا وان تشتا وقتي انجامي دلي مرف دانه وقت در ناخن هولی نای معنا کو تمامی وان کرنی مشاشن دبکو ما تیدا کیماسی چه کربن دبکو تشتی کو دوی هبن تیدا تنبن جبوی وی تمام کرنا وی لازمه نتر کرنا وی بیسالکی yani dikes dikevin eveki diçin emi aveda soberberiye hermci ki ne zelve deretene yeyek ve valla emreht bun verem geril bakevin em ne kevin wi astahane me geleki peşvebiriye em peşveçune siyaset diplomasi iroş kurdara gelek peşveçiye levan kemaniya branet ve sedem jiboy ku je esasi da emvanaji je peşçave kudu geleki spas jiboy weteva kek bayram bozyal je peseke kek Mustafa Konuk je PDK Bakur kek Mustafa Özçelik je Partiya Azadiya Kurdistanê û kek Ahmet Kaya jî Partiya İnsan û Azadî hûn mêvanê me bûn bi kurtasî di encamê de ez bi destûra we eger bibêjim stratejiyeke me têkûz hîna jî ji bo hilbijartina nîne weke Kurd û em îsal jî derengman ji ber ku hetan ha tu encam ji hevdîtinan derneketine û wext jî gelekî Kurd maye bi rastî ji ber ku divê êdî hevpeymanî bawer dikim di demeke Kurd te lîsteyên xwe teslîm bikin êdî dereng e lê hûn dibêjin mewziyeke baş e di destê Kurda de çûna parlamentoyê divê mirov gotûbêjê li ser bike em çawa biçin em bi kîjan stratejiyê biçin ev bûn encama ku ji vê gotûbêjê derket PDK Bakur jî dibêje em boykot dikin hilbijartin tu sûda wê nebûye heta roja îro ji niha pê ve jî bawer nakin tu sûdeke wê hebe em bi vî rengî gihîştin dawiya vê gotûbêjê jî temaşevanê nêje heta careke din her şad bin.